Pored medrese Karađozbega, o smirena dušo na trenutak stani, osnaži me dovom i salavatom, povedi me tamo gdje su odabrani. Moja emisija, moja medresa. Glas je mladosti Karađozbegove medrese iz Mostara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Poštovani slušalci Radija Bir, Esselamu alaikum. Dobrodošli u novo izdanje emisije Moja medresa, koja vam ovog puta priređuju softe Karađozbegove medrese iz Mostara. Talasi Radija Bir u narednim trenucima ponuditi će vam dašak atmosfere iz Hercegovine, tačnije novosti i teme iz najstarije odgojno-obrazovne ustanove u Hercegovini. Mnogo je lijepih i korisnih sadržaja koje smo vam pripremili za ovo druženje, a koje smo otpočeli odlomkom časne knjige kojeg je proučio Ajdin Pindžo, učenik 3. razreda Karađozbegove medrese. Uz Ajdina u narednih sahatak vremena družit ćete se i sa ton majstorom i muzičkim realizatorom Rijadom Kovačevićem, novinarkom Ajlom Tipurom te voditeljima emisije Ajlom Bašić i Nedimom Čolakom. Iz sadržaja ovog izdanja emisije Moja medresa izdvajam: ostvaren zapažen uspjeh učenika i profesora na zimskom debatnom kampu održanom na Jahorini. Stručno usavršavanje. Profesori Karađozbegove medrese učestvovali na januarskom seminaru. Klub diplomanata Karađozbegove medrese učenicima naše škole dodijelio stipendije. Održane tribina i modna revija pod nazivom Muslimanka u savremenom društvu. U rubrici Intervju emisije razgovaramo sa magistrom Dinom Maksumićem, predsjednikom kluba diplomanata naše škole. Uz to donosimo i druge zanimljive sadržaje. Stoga ostanite uz softe Karađozbegove medrese i emisiju Moja medresa. Vjetar donese, reći ću suzi, da stane, da vrati moje mladosti dane. Uspomene sebi prizor.
Neka i pritoma uđe tiho po strehu doma, reći ću suzi da stane, da vrati moje mladosti dane. Uspomene sebi prizovem, dane medrese ko slatke snove. Uspomene sebi prizovem, dane medrese ko slatke snove. Kada stazom pored medrese zaborav hladni vjetar donese, reći ću suzi da stane, da vrati moje mladosti dane. Uspomene sebi prizovem, dane medrese ko slatke snove. Uspomene sebi prizovem, dane medrese ko slatke snove. Novosti iz Karađozbegove medrese. Poštovani slušalci, vrijeme je za novosti iz Karađozbegove medrese. U Mostaru je u periodu od 11. do 13. januara 2016. godine održano trodnevno savjetovanje službenika institucija Islamske zajednice grada Mostara. Savjetovanju su prisustvovali i profesori Karađozbegove medrese, koja je bila jedan od organizatora tog značajnog događaja. Savjetovanje je održano s ciljem sagledavanja ukupnog ambijenta u kojem se realizira misijsko djelovanje svih njenih institucija i organa na različitim poljima društvenog i javnog angažmana. Misijski rad Islamske zajednice u Mostaru u kvalitetnoj mjeri financijski je osiguran stabilnim izvorima prihoda u poslovanju Medžlisa Islamske zajednice Mostar, budžetskim tretmanom vjeronauke i cjelokupnog nastavnog procesa u Karađozbegovoj medresi. Savjetovanje je otvorilo i odgovorilo na brojna pitanja i mogućnosti kvalitetnije saradnje i koordinacije među imamima, profesorima medrese i vjeroučiteljima u okviru planskog i institucionalnog djelovanja zajednice u cjelini. U Mostaru je održan seminar na temu Ishodi učenja u nastavi bosanskog jezika i književnosti, a seminaru su prisustvovali i profesori bosanskog jezika i književnosti Karađozbegove medrese. Gostujući predavač, certificirani trener za implementaciju nastave zasnovane na ishodima učenja, magistrica Alica Arnaut, prisutna je prije svega upoznala sa zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa za bosanski jezik, definisanom na ishodima učenja, a potom dala teorijske observacije o suštinskoj ulozi ishoda učenja u nastavi jezika i književnosti, govoreći pritom posebno i o strategijama u nastavi te o reformi nastavnih planova i programa. Na kraju, učesnike je upoznala s primjerima dobre prakse i pisanjem priprema po najnovijem modelu, nakon čega su učesnici bili nešto detaljnije upoznati i s principima procjenjivanja i ocjenjivanja u nastavi. U završnom dijelu, podijeljeni u grupe, nastavnici i profesori su sami radili na pisanju nacrta za najnoviji model priprema zasnovanih na ishodima učenja. Profesor Hafiz Aytulek, direktor Karađozbegove medrese, primio je u posjetu Abaz Efendiju Tulu imama džamata Gubavica. Tom prilikom Efendiji Tuli je uručio zahvalnicu iskazavši pohvalu njemu i džamatu Gubavica zbog nesebičnog doprinosa radu Karađozbegove medrese.
Efendija Tule je, zahvalivši se direktoru medresije, na tom gestu iskazao želju da saradnja Karadžozbegove medresije i džemata Gubavica i dalje traje, radujući se novim projektima i aktivnostima koje će zajednički realizovati. U Karadžozbegovoj medresi je 22. januara 2016. godine održana svečanost dodjele stipendija učenicima naše škole. Stipendije za 7 učenika obezbijedio klub diplomanata Karadžozbegove medrese. Naime, klub diplomanata je aplicirao za dobijanje sredstava kojima bi stipendirao učenike Karadžozbegove medrese, a sredstva je putem javnog konkursa dijelila BH Pošta. Više o ovom događaju govorimo nešto kasnije u rubrici intervju emisije, a u kojoj razgovaramo sa magistrom Dinom Maksumićem, predsjednikom kluba diplomanata. Na zimskom debatnom kampu koji je održan na Jahorini proteklih dana, a koji je organizovao Centar za kulturu dijaloga, Hamza Marić, učenik 3. razreda Karadžozbegove medrese, pobjedio je u finalu debate za napredne, dok je magistar Harun Macić, profesor Karadžozbegove medrese, osvojio nagradu za najboljeg debatanta na debatama za profesore, kao i nagradu za drugo mjesto iz govorništva. Poslušajte šta o postignutom uspjehu govori Hamza Marić, učenik 3. razreda Karadžozbegove medrese. Ja se zovem Hamza Marić, učenik sam 3. razreda Karadžozbegove medrese. Ja i učenik Amin Mavrić smo se takmičili na zimskom debatnom kampu na Jahorini koji je održan u januaru od 4. do 9. Bile su dvije kategorije, juniori napredni i početnici. Ja sam bio u kategoriji naprednih, dok je Amin bio u početnicima gdje je sticao znanja o debati. Takmičenje je bilo izuzetno napeto i neizvjesno. Konkurencija je bila jaka jer su se takmičile škole iz čitave Bosne i Hercegovine, a najviše se očekivalo od škola iz Republike Srpske. U finalu su bile učenici dvaju medresa iz Karadžozbegove medrese i Gazi Husrevbegove medrese, što je meni dalo dodatni motiv da školu predstavim u što boljem svjetlu. Hvala Bogu, osvojio sam prvo mjesto i time dokazao da naša škola može i treba da bude što bolja u ovome, iako smo mi tek novi u ovoj debatnoj sekciji, počeli smo od ljeta i nadam se da će škola nastaviti dalje da radi na debatnoj sekciji i dodatnim ulaganjima, jer stvarno možemo dati što bolje rezultate. Utisci s kampa su bili zaista predivni, shvatili smo da možemo i trebamo se potruditi više i ulagati. Direktor je imao razumijevanja za nas i nagradio nas je za osvojena mjesta kada smo se vratili u Mostar. Karadžozbegova medresa je povodom svjetskog dana hidžaba i novonastalih dešavanja organizovala program pod nazivom Muslimanka u savremenom društvu. Prvi dio programa sastojao se od tribine na kojoj su o hidžabu sa različitih aspekata govorile Faiza Alić, diplomirana pravnica, magistrica Hafiza Lejla Boškajlo-Obradović, magistrica Lejla Moćević-Mezit i profesorica Ramiza Bandić-Kafadar. U drugom dijelu programa upriličena je modna revija kojom je predstavljena ljepota hidžaba i video projekcija učenica medrese o njihovom ličnom doživljaju hidžaba. Moderatorica programa bila je profesorica Lejla Mušić. Donosimo vam dio kazivanja sa pomenutog programa, a koji su ponudile naše maturantice zajedno sa profesoricom magistricom Ilhamom Puce povodom svjetskog dana hidžaba. Nadam se da konzervativci i liberali mogu prihvatiti argument da hidžab nije lični izbor, te da nauče ono što ljudi danas trebaju ponajviše. Živi i pusti druge da žive. Stoga ustraj u svakom iskušenju i budi ponosna. Potpomogni se sjećanjem na dan kada će Allah pitati svoje robove, pa kada te bude upitao zbog čega si se strpjela u iskušenjima, odgovori: Allahu moj, iz pokornosti i ljubavi prema tebi, Gospodaru moj. Nije lagano u današnje vrijeme slijediti put istine i naći nekoga da ti u tome pomaže, ali sa mukom i slast. Ne želim da obeshrabrim sestre koje razmišljaju o hidžabu. Želim samo da im ukažem na probleme koje imamo mi koji smo već pod hidžabom i da ih time još više učvrstim u njihovoj odluci. Uzvišen je sa nama. Hidžab unosi samopouzdanje i sigurnost pokrivenim ženama.
uzrok je velikog duhovnog uzdignuća i posebna radost. Hidžab je vremenom postao dio moje ličnosti i donosi mi veliku sreću. Istina je da postoji oni koji ne prihvataju moje i naše vrijednosti, ali vjerujem da to nama, pokrivenim ženama, samo predstavlja dodatnu motivaciju da se više trudimo i borimo za sebe. Pogledam u ogledalo i vidim svoj hidžab, vidim svoj dunjaluk, vidim svoj ponos, vidim želje uzvišenog, osjećam uzvišenog u svom srcu, vidim džennet, moj hidžab je moj dunjaluk. Demokrati koji zagovaraju ljudska prava očito nisu najbolje savladali onaj dio o ljudskim pravima na vjeroispovijest. Hidžab predstavlja sastavni dio vjere. Mahrama je poput namaza, obaveza svakoj punoljetnoj muslimanki i stoga ne vidim šta je čudno da pod ovim našim bosanskim nebom muslimanka ispunjava svoju obavezu. Ako uspijete slomiti ženu, slomili ste cjelokupno društvo. Zato želimo da se suprotstavimo strahu i dignemo svoj glas protiv nepravde. Nije ljepota ono što vidiš, nije ljepota ono što govoriš. Ljepota je kad u nečijem prisustvu osjećaš zadovoljstvo, smiraj i radost, a to su žene sa hidžabom. Ljudi su teški i teško im je da razumiju kako neko može tako mlad da se pokrije. Uvijek će biti nešto ili neko ko će te sputavati u tvom odabiru, ali vjerujte, s teškoćom je i olakšica. Nikada nećemo odustajati, biti ćemo sretne i ponosit ćemo se svojim hidžabom, svojom krunom koja je ujedno znak naše čistoće i ljepote. Hidžab nije samo haljina ili komad mahrame na glavi, nego je to ponašanje, govor i pojavljivanje u javnosti. Hidžab je kompletna pojava žene. Ako bar na jedan dan prestanemo pretpostavljati, vidjet ćemo svijet u puno ljepšem svjetlu. Ja volim svoj hidžab i puno više brinem o ahiretu nego o dunjalu. Ne sudi mi kada me gledaš, pokušaj razumjeti. Ja sam osoba sa osjećanjima i emocijama i mogu biti zabavna, tužna i sarkastična. Ovaj hidžab je dio mene, a ne ono kako ja izgledam. Nekad dok hodam ulicama zaboravim na svoj hidžab. Ne jer ga ne volim, nego jer je postao dio mog života i nikad mi nije bio prepreka. Zaboravim da ga nosim i zaboravim da neke djevojke koje sretnim na ulici zapravo ne nosi hidžab, jer sam više prestala primjećivati razlike. Ako ne razumiješ moj hidžab, uzmi sekundu i razmisli. Imam slobodu da nosim svoj hidžab, baš kao što i svaka druga djevojka ima pravo da nosi što želi. Ko sam ja da sudim nekome, ali ko si drugi da sudim o hidžabu? Moj hidžab je nešto što sam odlučila nositi. Čini me sretnom i moj identitet. A oči ispod mahrame skriva poput crnina pogleda. Čedna je žena ta ljepotica. Kao sunce na izlasku svome, njeno lice blješti poput sunca, što na kamenu svoj odsjaj šalje i svoju ljepotu blještavila daje. I još ljepše, i još ljepše. A žena ta, ljepotica, odraz je Božijeg lica, ljepota njena je vjera i ona je hidžabom ukrašena. Tvoja mahrama je tvoja najbolja zaštita, zato se ne dvoumi da već danas zaploviš u taj svijet i u njemu ćeš biti profinjena, lijepa, voljena i sretna. Dobro nam došla. Sa sportskih terena. Sportske novosti. Sa sportskih terena. Novosti iz Karađozbegove medrese završit ćemo novostima sa sportskih terena. 25. i 26. januara 2016. godine odigran je turnir u futsalu između učenika Karađozbegove medrese. Turnir su sudili profesori Adnan Lizdarević i magistar Ernad Čajdin. Nakon svih odigranih utakmica, turnir je završen sljedećim poretkom. Prvo mjesto zauzela je ekipa 4. A razreda. Drugo mjesto pripalo je ekipi 1. C razreda.
Treće mjesto osvojila je ekipa 4. B razreda. Čestitamo pobjedničkim ekipama. Kao vode što žubore, dok ih ušće sebi zove, opet čutim, uzdah čutim, pored Karađozbegove. Hajde noćas, reci tajnu, želiš li da vrijeme stane, dok jacije nad Mostarom zvijezde nižu u đerdane. Uzmi jedan i prihode sa staroga šadrvana i sačuvaj uspomene ošamiona smijana. I sačuvaj uspomene ošamiona smijana. prvi korak, prva dova, prva suza koja kanu, sve godine uspomena, u trenutak jedan stanu i ožive slatke snove, istinom i nadom tkane, što su voljom milosnoga, svjetlom vjere obasjane. Uzmi jednu ružu bijelu kraj staroga šadrvana i sačuvaj uspomene Ahmedijo postojana. I sačuvaj uspomene
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Moja medresa, a koju ove srijede realizuju Softe Karađozbegove medrese iz Mostara. Naredne minute emisije predviđene su za intervju emisije, a ovog puta razgovarali smo sa magistrom Dinom Maksumićem, predsjednikom kluba diplomanata Karađozbegove medrese. Magistar Maksumić je diplomant Karađozbegove medrese i čuvenog univerziteta El Azhar u Egiptu. Danas je na poziciji pomoćnika glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Mostar, a uz to i predsjednik kluba diplomanata naše škole. Sa magistrom Maksumićem razgovarao profesor Meadin Mrndžić. Poslušajte intervju. Cijenjeni slušalci, kao što ste čuli u najavi, razgovaramo sa magistrom Dinom Maksumićem, predsjednikom kluba diplomanata Karađozbegove medrese, i upravo ćemo kroz ovaj razgovor predstaviti sami klub i aktivnosti kojima se bavi. Esselamu alejkum i hvala vam što ste se odazvali pozivu da govorite za emisiju Moja medresa. Alejkum selam i hvala vama na pozivu. Klub diplomanata Karađozbegove medrese osnovan je prije nekoliko godina. Šta zapravo predstavlja klub diplomanata i koja je njegova uloga? Diplomanti Karađozbegove medrese imaju običaj, odnosno već sada tradiciju godišnjeg okupljanja na kojem dođe određeni broj diplomanata svih generacija, tako da smo prije, već sada skoro 3 godine, 2013. godine, imali jedno to svegeneracijsko okupljanje na kojem se rodila ideja da registrujemo zvanično, pravno jedno udruženje građana, i to je i urađeno, znači 2014. godine, tačnije 10. novembra, kad smo dobili rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona i registrovali pravno udruženje građana koje, evo kao što ste čuli, nosi naziv udruženje klub diplomanata Karađozbegove medrese u Mostaru. Klub diplomanata ima zacrtane ciljeve i zadatke. Šta je to do sada klub diplomanata Karađozbegove medrese radio i kakve je aktivnosti sprovodio? Osnovne djelatnosti našega udruženja jesu afirmacija i promocija Karađozbegove medrese na svaki način, a konkretnije to znači organizovanje materijalne podrške, zatim prikupljanje sredstava, prvenstveno učenicima, a zatim diplomantima Karađozbegove medrese, ali i njihovim porodicama i naravno drugim potrebnim osobama. Možemo reći da je glavni programski cilj ovo spomenuto, to je afirmacija medrese i rad na poboljšanju uslova svih njezinih učenika i okupljanje naravno diplomanata nakon što završe, jer do sada je od reaktivacije rada medrese od 1995. godine pa do dana današnjeg u Karađozbegovu medresu prošlo i diplomiralo 602 učenika i učenice, a trenutno medresu pohađa 270 učenika, tako da je to jedan veliki potencijal, jedna velika porodica u sklopu naravno islamske zajednice koja može mnogo toga da uradi. Jedna posebna aktivnost obilježila je rad kluba diplomanata početkom tekuće kalendarske godine, tačnije početkom novog polugodišta u Karađozbegovoj medresi. Riječ je o dodijeljenim stipendijama. O čemu se zapravo radi? Prije nego što se osvrnem na te stipendije, to jest našu posljednju aktivnost, ja bih se osvrnuo i na sprovedbu ovoga cilja, znači prikupljanje materijalne podrške i stipendija učenicima. Tako mi smo od osnivanja i prije zvaničnog osnivanja uključivali se u sve akcije koje su bile potrebne, koje su bile aktuelne, tako da smo prikupili značajna sredstva, gdje bih izdvojio akciju prikupljanja sredstava za našega kolegu profesora Adisa Hebibovića, zatim za sina naše diplomantice Hamzi Gušću, koji su naravno nažalost imali zdravstvenih problema, također diplomantu Muji Memiću, zatim učestvovali smo simbolično u jednoj lijepoj promociji hidžaba gdje su se 3 učenice odlučile pokriti, i imali smo naravno mnogih akcija gdje smo prikupljali sredstva izvana, tako da možemo kazati da smo u proteklom periodu od osnivanja prikupili i proslijedili i uručili
sredstva od 5644 marke, od kojih je 1320 od članarine. I ovdje bih iskoristio priliku da se zahvalim svim našim diplomantima, članovima kluba diplomanata koji redovno izvršavaju ovu obavezu, odnosno dobrovoljnu, hajde da kažemo, dobrovoljnu aktivnost plaćanja članarine, a naravno moram uputiti riječi zahvale džematu Islamskog kulturnog centra iz Freiburga i gospodinu Sanelu Maksumiću koji je obezbijedio značajna sredstva iz toga džemata upravo za Karađozbegovu medresu. Što se tiče posljednje aktivnosti kluba diplomanata, radi se o sredstvima koje smo dobili od javnog preduzeća BH Pošte. Radi se o sredstvima od 3000 maraka koje smo tražili upravo za sprovedbu ovoga našega glavnog cilja i prije nekoliko dana imali smo podjelu stipendija, podjelu 6 stipendija iz tih sredstava po 500 maraka za učenike, naravno, Karađozbegove medrese i zahvaljujemo se naravno pošti na ovim sredstvima. Mi smo tu akciju iskoristili da iz našeg budžeta, skromnog budžeta od članarine, obezbijedimo i 7. stipendiju za 7. učenika, tako da, hvala Bogu, imamo te aktivnosti i možemo naravno reći da smo ponosni na ovo što radimo. Kada su u pitanju planovi kluba diplomanata, koje ćete aktivnosti realizovati u narednom periodu? Prije svega želimo nastaviti sa okupljanjem diplomanata Karađozbegove medrese i s provedbom naših glavnih ciljeva. U tom smjeru ja bih iskoristio ovu priliku da pozovem diplomante naše medrese, da pozovem svoje kolege, da se uključe u rad kluba diplomanata Karađozbegove medrese, da kroz tu dobrovoljnu članarinu podrže stipendiranje učenika. Naravno, oni to mogu učiniti i direktno, što mnogi i rade, hvala Bogu, i naravno hvala i njima. Mnogi su od naših diplomanata vakifi ove naše institucije u Hercegovini, ali na ovaj način želimo animirati i plaćanje članarine, tako da mi smo odlučili da godišnja članarina za one koji imaju stalno zaposlenje iznosi 60 maraka, a za studente i nezaposlene iznosi 12 maraka godišnje. Naravno, sve je ovo dobrovoljno, tako da želimo iskoristiti ovu priliku da pozovem svoje kolege da se uključe i da prate naše aktivnosti preko Facebook stranice i preko stranice Karađozbegove medrese. Hvala vam za razgovor, uz želju da vas u radu i djelovanju prati svako dobro. Hvala i vama. Kada ezani u sabah hrani, ubašći malo i probude rosu, u tvoje ime, o uzvišeni, vrela se suza niz lice prosu. Allahu ekber, čujem tekbire, iznova riječi probude snove, to softe mlade u život kreću, u život što se istinom zove. Allahu ekber, čujem tekbire, iznova riječi probude snove, to softe mlade u život kreću, u život što se istinom zove. Svjetlosti dvije, vjera i zora, ustaju tiho u ime
bega, tekbire časne žubori duša, pored medrese Karađoz bega. Allahu ekber, čujem tekbire, iznova riječi probude snove, do softe mlade u život kreću, u život što se istinom zove. Allahu ekber, čujem tekbire, iznova riječi probude snove, do softe mlade u život kreću, u život što se istinom zove. Uzvišeni razum pokreni, koliko sreće u jednoj zori, pored medrese Karađoz bega, neretva valom molitvu zbori. Allahu ekber, čujem tekbire, iznova riječi probude snove, do softe mlade u život kreću, u život što se istinom zove. Allahu ekber, čujem tekbire, iznova riječi probude snove, do softe mlade u život kreću, u život što se istinom zove. Slušate emisiju Moja medresa, glas mladosti Karađozbegove. Poštovani slušalci Radija Bir, bilo bi ovo sve što su vam softe Karađozbegove medrese pripremile za ovo sedmično izdanje emisije Moja medresa. Nadamo se da ste uživali u sadržaje koje smo vam ponudili kroz večerašnje druženje, pozivajući vas da i naredne srijede budete uz emisiju Moja medresa. Ovog puta sa vama su se družili ton majstor i muzički realizator Rijad Kovačević, novinarka Ajla Tipura i voditelji emisije Ajla Bašić i Nedim Čolak. Do našeg narednog susreta na talasima Radija Bir želimo vam svako dobro i eselamu alejkum.